Ambil saiki karo jin. Coba cangkeme. Hati-hati Mbah wis sogokan Mbah. Biasane. Delok. Apa-apa. Saya. Alah. Biasa sih. Biasa. Masuk angin. Si adem. Kayak isan tidurnya enak. Coba apa piye? Gak cocok. Aku di Alih profesi. Pak Ben gua alih profesi. Ancane mak siji mak grugik ngono ta.
Kedua tak kira gitu. Kalah semua. Gue udah mbahmu he. Assalamualaikum. Wah, boni wae. Begini. Berat, rawuh. Soalnya kemana, Ceh? Menjajaki dalaman. Oh, berapakah kedalaman waduk? Wis kayak pancing tuwa iki, Ceh. Pancing cek gelem sana. Pancing panjang. Seharusnya kamu pakai. Tidak pendek kayak gini. Aduh. Berkelana dulu. Kau delok timbulmu, Con.
mainnya menung ya. Nah, ya. Yalah. Elak kita son. Cak pulono kilo. Cembrono gunaku son. Campur krapes. Benceh. Kalem ceh. Mantap apa iki? Aduh dicantol nih, son. Jano sik nyantole paling anu ganggeng kok. Ganggeng sih. Wah, saroy. Suwi benceh ya. Son. Son. Aduh. Benceh suwi men. Loh, obah kabeh wete son. Kaget aku. Wah, batinku gak suwi men. Duh, cikku kena temen. Kena ceh? Kena. Kena ceh, tanah ceh. Lebone nang ngene jati-jati. Ceh, di ceh. Cek, ambekan sik. Bukan ceh. Benceh ngomongnya. Woi, aduh, hancur. Cek, tanah ceh. Ambekan ceh, be. Coba ngono kuwi. Kayu Tapi kena gungkung. kulite. Nah, sini. Bocor lagi nih. Ini apa? Ini subuh ya. Juru ya. Ini dulu. Apa? Ya, bocor lagi. Nah. Kalau ya, kena nata ya. Kulit anu, kulit gila. Kulit kayu lah. Dapat dawa-dawa ngono kan. Ayo lentang loh. Tekan. Tekan. Kulitnya. Kulit apa? Kayu cilik. Iki. Oh, Oh, dapat nih kulit itu. tangan gitu ya. Manusia. Makan dhisik rasane. Son dipakani sik son. Ada son kabian mangan iki.
Mene. Kecil juga. Kurang kelihatan kali. Sony kurang telaten. Ini boy. Makanya Alhamdulillah.